Ndagushimiye ufunguye iyi video kugira ngo tubane ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube nimba Imani TV nimba ari ubwa mbere tubonye urasubscribe nimba warayikoze kandi niyo ntambwe ya mbere nziza wateye kugira ngo nitujya dushyiraho video igihe tukugeraho mu buryo bworoshye. Iki kiganiro tukita ku munzani nge tukibanamo nitwa Theobald Wizdora ngo hayi ikaze. Uyu munsi nyuma yo kuregera umunzani wacu neza tugiye gushyiraho aba bantu bombi. Abo bose ni abanyarwandakazi cyangwa se ubita abahanzikazi bahanganye umunsi wa none. Wa mbere ni Bwiza ndetse na Ariel Ways. Aba bombi ni abahanga dore yuko banahanganye uyu munsi, bahanganye muri byose, ariko natwe nicyo tubereyeho gusobanura ibisobanye. Ariel Ways muramuzi, Bwiza nawe muramuzi. Munjane wacu nawo mumaze kuwumenyera kandi nanjye muranzi ko ntajya mbibusanya. Ni Wizdora nicyo mbabereyeho. Tudatinze rero reka dutangire duce kuri buri ruhande nk'uko tubimenyereye. Hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2020 aho Ariel Ways yasohoraga indirimbo ya mbere kuri channel ye yitwa mu mazina ye y'ubuhanzi Ariel Ways. Twarayibonye natwe tuti bizaza kuri like 1200, views 34,000 birenga. Naho ku ruhande rwa Bwiza hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 ubwo Bwiza yasohoraga indirimbo ye ya mbere kuri channel ye yitwa Bwiza. Iyo ndirimbo yitwa Available. Twarayibonye turayishima tuti ubundi ni wowe. Kuri like 4,000 na views 598 birenga. Aho ngaho urumva ko Bwiza ari imbere. Dukomeze twize cyane, bakoze byinshi kandi byiza ndetse na n'ubu baracyakora. Aba bakobwa bombi twabita bakeba nonaha kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Iya mbere nta korabo yabo tuzi. Iya kabiri kandi ni Juno Kizigenza. Bose bavuzwe mu rukundo n'uyu musore. Ariko mbere yuko dukomeza kora subscribe niba utarayikora ukande like, iyi video nayisharinga abandi dukomeze. Aba bombi bahuriye mu gihembo cya Trust Award cy'umwaka wa 2023. Nicyo tuzi bahuriyemo gusa. Reka dukomeze icyatuzanye rero. Aba bombi bafite alubumu buri wese ku giti cye, ariko bose bahurira kuri korabo ya Juno Kizigenza. Buri wese ku giti cye afite korabo ya Juno Kizigenza. Ikindi bahuriraho kandi ni ku ndirimbo yamamaza umukandida mu minsi yashije wa FPR. Bose izo ndirimbo barazikoze mu gihe Ariel Ways ayifite kuri channel ye yakoranye na Juno Kizigenza tuyita Injyana, mu gihe Bwiza nawe ayifite yaciye kuri channel ye bita Ogera we na Bruce Melody. Aba bombi bahurira kuri YouTube, twatwita nk'uruganda cyangwa se isoko bacururizaho imiziki yabo. Ariho tugiye gucira impaka nonaha muri rusange. YouTube channel zabo zihagaze gutya.
Ali Airways ufite abamukurikira barenga 262,000, ndavuga abasubscribers, aho ni ku muyoboro we wa YouTube witwa Ali Airways. Mu gihe Bwiza afite abamukurikira barenga 247,000, ndavuga abasubscribers, aho nawe ni ku muyoboro we wa YouTube. Ali Airways kandi afite views zirenga 20,000,000 n'imisago. Mu gihe Bwiza nawe izo views azifite zirenga 20 n'imisago. Izo ni miliyoni zabo. Ubwo uri kumva ko bose ni 20,000,000 kuri 20,000,000, tutabariyeho udusago turiho. Aho ngaho urumva ko bahanganye. Ese ubonye iki? Andika muri comment ubundi dukomeze. Reka turebe ku ndirimbo zabo zifite views nyinshi cyangwa se ziri hejuru. Aho ngaho ntago twata indirimbo ya Ali Airways ndetse na Juno Kizigenza. Iyo nta yindi bayita Away, ifite miliyoni zirenga 5 za views mu gihe kingana n'imyaka 3. Bwiza nawe akaba yifite iyo ngiyo nta yindi bayita Soldier, aho yayikoranye na Juno Kizigenza, ikaba ifite miliyoni n'ibihumbi 900 birenga mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ahangaha kandi naho hari indirimbo bita Ogera. Iyo ngiyo ni ya Bwiza ndetse n'umuhanzi mukuru Itahiwacu Bruce Melody, niyo kwamamaza umukandida mu minsi yashije. Iyo ngiyo igize views zirenga 2,369,000 birenga mu gihe kingana n'ukwezi kumwe cyangwa se kurengaho gato. Ese ahangaha ubonye iki? Andika muri comment unarenzaho bifuza kuba utatwagupimira. Tuze tubagarukaho. Iki kiganiro bakita ku munzane. Ngewe ugikora ni Theobald Wizdola. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.